Kasing samla maulai pelun mene ka khat santrik no pra aja arpuai kilale ya kendu ya ka executive engineer PHE investigation unit division ka kongpi pasaha office trikam halor ka jing ujar jang gipai ba nong shong nong jang kasnong maulai hi barok ka wei haka baya dai bat ka jing bambiang ka umba mumdi bat ru ba ka sarkari karit baha bat kam biang setia nakaliang kasing samla maulai pelun ni haka jing yalam presiden uba Samuel Biam kilakan tu ya ka sarkar bat kerpat ya ka PHE ba ka dai ban shim khia ya ka ne bat penkloi namar kalong ka jing e ka bakrau ya kinong nong jong kamulai yang jangi ka sama mapulun ngilawan banyak kendu ya executive engineer jangka central division PUD kejingan kejingi kendu kejangi ya executive engineer PUD kolong ba niwan ban persngau habide ba kejinglong jingban jangan dikasrok kok mulai ibla bisu pa yang kasrok mulai kentu pi ba kabha kan lada pi ya yang kasrok na kai kubuni kinong mulai ki kuburi kata ada pia yang kasrok kolong itu pi kolong kasrok kulikulai Nama beli ngau ipi kalau kau suruh kau kan dikasrok kau lah serdam, light now snew now lah serdam, hakoi kepuar lah snew snew lah serdam nak kepuar sepuar, barang kan mau sak bukan ni kasrok, bablak teping kasrok na mau lain nadu nanti nak terpom hadu aku muruk kedai hakis nam hatu puar nama kelai danglong MLA bafau, founder lihat founder keji. Di tengah ketu hadir ketu kamdan su keblak teping, kalau sudah betang ketu kejing serdam kasrok. Dan nak puar sepuar kini kejing ke bagi nang molang ya kenduk lah lembaga kini kejing seni dengan kesurang kalau pelong yang ni mentah ba nilai ban persengau sau executive engineer ban maramat no ya kini lani kalau kamkong san kalau mengingi lah pressure ya executive engineer ban siang rong thamai no ya kini kesurang molang dari napom hadu ang ni apa moro bat ka khobor ka bosu tenat kini kalau ang kabangi pentip sekitar pak nang sang molang kalau ba nakaliang ke department jaga PUD mentah kila long ready makin siang thamai no ya kan dikasrok maulai nadu na pom hadu mauro kamdai su daga bosu repair kum tu ni pi kin siang no daga daga block toping ke babha be ke ban siang daga company daga ni ga ke ban nakaliang PUD kin le na kementa kan dikasrok maulai nama pi kum kolong menta kalau kasrok kalau khudung kherdeng kum tu hari menta kan nakaliang PUD kalau ready ba kan siang no ya kan dikasrok nadu nang tai kembang alada mention ya kecaka ya kata stretch kepada nadu apa hadu apa mauro Henry Pan kejing ke bami bakim yo pat ban sedang ya kan kam kedai nak dau ke pakai tengkuk lam ke PHE nakaliang ke PUD menden nakaliang chief executive engineer ulah persau sangi uang ba kendiat kadang kejing nama kemlak ban sedang ya kam namar ba kadang kini kejing snai kadang kini kejing li ya ki pipeline apa mulai mentah. Kemudian kini pipeline kini kiba ngani tu ipi kini bukan supply sa kisnang per sa mulai. Dan mentang yang kita nak ke office jangka PHE yang kabang ilaya kedua ya i executive engineer iberi jangka investigation kiba dei ban le ya kan kibentang per sa mulai habi di pipeline. Habi di bukan di kebentangan di tu ipi. Na kaliang kebersusi kalong ba na kaliang jangka office kipersengau jangi kipersengau sangi ba na kaliang i executive engineer la persengau sangi ang ba ngimpat la ban sedang ya kakam namar ba kadau kalong ba kani ke skim ke bakilia maki mentana ko ide kani ke pipeline apa mulai kani ke pipeline ngani tu ipi kadai ke ban nak bentaban supply jadi sama per ngani tu ipi ke dau ba ke baki no mulai menta ki kenduk jeng kadai ke namar berbeli kisania aku sarkari ni mulai kidan ki jaka ki ba ngimpat don ya ke house connection kidan ki jaka kidan kisnong kidan kilong yeng ke per ki yo ya ke house connection ki bubun kidan sania aku sarkari kani ke sarkari ni tu ipi nai mentane namar ade na adu selam ba adu ki por masalah nyo pos na menswa kini ki pipeline ki ba supply ya kisnong mulai ha kisnong ha kidong kisnong per ne kidai na adu kisnong ki ba remba ha kan opi nyo pos na tam kelempat kaliang kini kipai sudah bok bagi di kimar di babha haduk mentar gidang ne tambah kajing sap sarang kalabun bah po kapelong ya kini ke sarkari bakin lihat kisnang per tengi iwan persau nama bagi yo komplain kidan kilang kisnang per ki persau sangi ba ka hapok kisnang kiret teh habang iwat ka daw terai ya kini yang kita perkat bang beliak si kadina kaliang itu ka office ki perslam lani ki liak suki lani ki simsting henry kajing kan tu pi kadina kaliang itu ka office kita persau sangi ki amba kadan kani ka skim amrun dan kini ke skim amrut keba nakaliang ke central government kila IT sa kemuda kadi ban release kini ke pisah sa ke PHE lembaga chief engineer Henry nakaliang kemuda habai dei kini ke skim amrut ki kampar release aduk mata ke bu jeng ya kipai ba nang sang mulai ba kin yo ban replace ba kini kipai namar balada ka amrut skim
lembaga mudah ki release no ya kan ka pisah ni saka PHE tak pemut ba hiok kan ban repair gini ban lek repairing no gini ki pai ban replace no gini ki pai ki ban supply saki snang repair ko ladakan ni ka kam ka step am itu ketu ki pipeline ki bala selamba handai mesra am lalak ban replace no do bot mai tak pemut ko haki snang lembaga ni ki kursor gari ni ko kan he Henry kejing ba mentah kesak pending gani kam nakaliang gani ka muda kimpar release jika pisah chau chief engineer jong ka PHE kani gadi kejing ka bagi nomolai ki ya kendu jing ka bade ba ko umbam umdi mentah hakisnang ba per ni tu ipi bobon kisnang molai gintang dan kisnang ba tang ka strok kali rom lai ki hap sutia dia ko kisania ka sarkari hari nak daw ba kejing dan jaga kejing slam jaga ni ka scheme amrut am bakam release ka pisah kumta ka bu jing lagi yang ngi kinok sok sok molai ka bade ba ko umbam di kani gadi kejing ka ba ni ya kendu apa senang mulai iwan hang di bentar semua kata bat lada kalian nakaliang jaga office kim kaya kini lani nakaliang jaga mudah template uloi lada kadang kam yang ni menginti jengkang sedu segi buat bahalaro ngimmat si Henry ngang ikin tu pat hang ni ko nakaliang sama mapulun ikin tu ko sarkar bagai kumstat nak mardor maka ni namar maka ni ko scheme amrut itu ipi kadang one time scheme ya lek si ketut kadang ka time bound jo kani takut no nginduk no ikani ke scheme habang nginduk no ikani scheme kamu kejengduk kendehi ke anak sang jago sno mulai kam ngimpak ke mokal kumta ngimpak bakani katam nakaliang ke PHE kan sim khiamardor nakaliang ke muda kan di kit khiamardor baskap lang gejeng jeng pai anak sno mulai kana bangin nunduk ikani ke scheme kana bako nama ko magisanya aka hakum sarkari kana bako pai anak sno ke sub sim habide bako sarkari nama kisanya aka nakabang iyo iko kemarin lada ka step kan ni scheme ngani tu ipi ni iyo iko bakam he kan nama kinum kuslai kan ipat ba kisya chana tali ipo dalam step bam demit kisanya hakani ka water supply scheme lada ka kloi nak kan kam kam kiru kisuk mesin iyo ban be gut kan sa belak sngi iyo ko bahe ka kloi kan bandam kini kedi jing ka bangi wan pasko segi board bari page ka PHE akin bistat na kini kam kanang ba kinong song jaga song mulai kinyo ko umpam umdi ka bukhoy kinyo ko umpam umdi ka pokok pahai kanang ba kinyo sum sai kanang ba kinyo ban be lagi jam kini kedi jing wan ka jingi na komentar ka jing na jong kinong song jaga song mulai lemak sang sama mapul ngila keren ni executive engineer jaga PHE dan nakaliang ka jong iru dan hapen ka jing yang bang ya kani ka mat in sa persngau sa chief engineer buat chief engineer hi un persngau sa kemudah tela da kini ki kwa bandum sabai ke scheme jadi di perstat nak kan le bener ong bandum bu porano jadi perstat hi maki kan nama kedi jemut jepai ba te ki sakri ya kestian dari nama tempat ba dan nomor kata dan kam hi benda ong benda pressure jadi ban sutu hi bakan start ka kam bakan kloy ka kam ka jam ki bakin yok buram maki jadi ban perstat hi maki kan nama tak jemut jepai ba ro haba pilih bahaya ka kam tu ai buram kata hi kedi ya kata hingi melak ben ong nomor bang ilak pressure ki kiru ki dan apa dengan jeng mata ki melak ben ai kono komitmen ben step mereka